Республика Сузыр шинзіне эшпеди вештересіне пызык тимлі хуйра шеку телешпешивых вижи шулда уйрым ақтарышмалла. Шулдалық вешленичен инвалидсен вудыр процентне болышмалла. Егібінде шерімі шулы теліне вара эш үзімрізен шуррыне вурнаштармалла. Юрий Иванов ажажухнешын запызылының хышын илтми булна. Тірлі вырында тұрышнывал. Халға эшпедивиштереген центрда учетрададына. Алықсым тываган фабрика жинженде ундақ піліне. Пилек уйық бір жырадыны май, тірлі вырына шитсе гурна. Шавақта чуна живых эштубайман. Кундавара түрек келеші. Тет керегеге жылды аржин. Бірлешлеген земдей хизеплеші ана. Юра Валей кунда отпилен пойдем условий зем. Тузалгон в охойночне тувать пидялайха на ишлемеки лежать. Камала шлицевал хане эштем евро туимасвал. Ана эшлемегунда ядарлы хадр тузабана. Алыксым кыжырмалы техникына хулари эшпедивиштереген центр патшалық программебе уйырны укшаба вырнаштарына. Паянки гүнділіне республикара сагыр вунулды бен сузыр жин вурнать. Ширимшиджи бинежі вайбиттизем. Вазенжен кашни пиллик мәшешеш эшлеть. Эш министерствинже кула родуру берги пілеші. Вакансизен банкне дейергелене. Ундат вачыре яғын вырын. Инвалидсене эже вырнаштары себе чывашен рашейбе пиллик мәш вырында. Сузырзене ешнаган предприятизене укша денгебе булыжаща, шамрыксымбе уйрымах тимле эшлеща. Кыжалвызене профессия білеве барас, тада эже вырнаштарастезе республика хыснынжен тығыр жүрбин денге уйрма балыртна. Чывашенгаларым вале Алиса Александрова, Светлана Позднякова, Виктор Степанов.